kuba barabashe kwihangana ndetse bakarema kugeza no kuno munsi wa none bakaba bakiremye Minembwe yose ikaba igituwe n'abantu. Aba basirikari bose mureba twari kumwe mu kigo hari Gakangara ubwo twategwaga, Imana iraturinda tugejeje uzanya Ruhinga n'ubundi naho inka ziriho Mikenke nayo inka zamaze kwisubiramo ndetse n'abaturage bamwe na bamwe bamaze gutaha ndetse n'ibikorwa by'ishuri byaratangiye nabyo kuko tubikesha n'ubundi abayobozi bari muri kano gace ndetse Makenga shuchu mwanzi duhurire Uvira Sematama shuchu mwanzi duhurire Uvira Basese we nawe murenge we muri mari mubeho mangere mubeho. Twongeye kubaramutsaho bakunzi ba Master TV 1 abatuye ku mugabane wa Afrika tubahaye mwaramutse, abatuye ku mugabane w'Uburayi, Amerika, Australia mwese turabasuhuje. Tugiye kubagezaho amakuru avugwa mu burasirazuba bwa Kongo, ariko amakuru yacu turaza kuyahera mu misozi miremire y'Umurenge. Turabanza duhere ku giterane ubushize twirwaneho yateguriye mu gace ka Minembwe. Cyari giterane bavuze ko ari giterane c'amashimwe. Turaza kubagezaho amajambo amwe namwe twirwaneho cyangwa se abayobozi bayo bagiye bavuga muri kino giterane cabereye ku musozi w'Irundu cyangwa se ku muhana w'Irundu. Amashimwe yabo batanze yarahagariwe na Colonel Serugaba. Ishimwe ryabo cyangwa se ishimwe ryatwirwaneho ryari kuye muri Zaburi y'103 ivuga ngo mutima wanje himbaza Uwiteka mwabindi mwo byose mwe muhimbaze izina rye ryera. Mutima wanje himbaza Uwiteka tiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Iri niryo jambo batangizanyije amashimwe. Colonel Serugaba n'ubundi yavuze ko amashimwe yabo yibanda cyane ku bintu bigera kuri 4. ni Zaburi y'amashimwe, akindi ndi wivugeho. Imana yagize neza kuturinda kugeza kuri uyu munsi, Imana ihimbazwe. Bwana sifiwe. Ndahera kugushimira abantu batandukanye badufashije kugira ngo uyu mukutano ugende neza. Yakomeje ashima n'abayobozi cyangwa se inzego zitandukanye zabafashe mu gutegura kino giterane ndetse cyane ashimira General de Brigade Charles Sematama kuba yarabashe gutanga ubushobozi ndetse bakabasha no kuorganiza igiterane neza, akaba yarabahaye n'inama y'uburyo bakora kino giterane. Undi twe twagize igitekerezo tukibwira umuyobozi wacu. Umuyobozi wacu aradushigikira, amaze kudushigikira aduha inama n'ibyo tugomba gukora muri iki giterane. Bwana sifiwe. Muri make kugira ngo byumvikane neza ni wowe wagiteguye ntabwo ari twebwe. Yatanze ibitekerezo, yatanze inama, arezaho atanga n'ubushobozi, atanga amafaranga kugira ngo tuzabashe gukora igiterane cyiza. Bwana sifiwe. Yashimiye n'ubundi ubuyobozi bw'itorero bwa Minembwe cyangwa se bukora muri Minembwe kuba bwaremeye kubacungira umutekano ndetse no kubaheza icicaro cyo gukoreramo iki giterane. Aho yashima itorero rya Selpa ry'Irundu riyobewe na Harera wamenyekanye cyane mu bikorwa by'amashuri, prefet w'ikigo c'Irundu ndetse n'undi akaba na revera w'ikanisa rya Selpa Irundu. Yabashimiye ko barabahaye icicaro cyo gukoreramo igiterane ndetse bakaba barabafashije mu bikorwa bimwe na bimwe. Yashimiye n'ubundi abaturage kuba barabasha kwitabira kino gikorwa bakitabira ku bwinshi. Ndahera kugushimira abantu batandukanye badufashije kugira ngo uyu mukutano ugende neza. Torero rya Selpa Irundu baradufashije cyane, turabashimiye, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Batanze ibintu byabo, barongera kandi ubwabo baritanga, batanga n'amazu yabo kugira ngo mubashe kubona aho mucumbika. Kandi icyanejeje cyane nuko babikoranye umutima mwiza, Imana ishimwe.
abapastori, abakristo bose muri rusange, turabashimiye cyane. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ikindi tukiri muri iryo torero, ndashimira umuyobozi mukuru Revera Harera uri Bukavu. Uyu muyobozi n'ubundi yakomeje gushimira abaturage ba Minembwe ko barabashe kwihanganira ibihe bikomeye banyuzemo. Yavuze ko bagabweho igitero ca drone kikaba carabashe guhitana bamwe muri bo, ariko kandi avuga ko hari abo Imana yisigarije. Mwumva uko yabivuze mu majambo yiwe. Reka mbanguke ne gutinda, hari ibintu bigera muri bitatu zatumye dutekereza gukora kino giterane. Jambo rya mbere, aba basirikari bose mureba twari kumwe mu kigo hari Gakangara ubwo twategwaga. Imana iraturinda tugejeje ubu, Imana ishimwe. Ntabwo byari zoroshe, ariko Imana yisigarije aba, ifite byinshi zabakoresha muri iki gihugu no mu rugo. Imana ihabwa icubahiro. Umugambi w'umwanzi kwari ukugira ngo abatwese dushirire rimwe, ariko Imana rero kubera ko ari umuhanga, ari umukozi w'umuhanga, yabashije kuduhisha munsi ya mabombe ariko atibuka, aba babasha kurokoka. Nubwo hari abo twatakaje, ariko nanone barasize ntabwo bipfa. Turashima Imana rero yaturokoye, uyu munsi tukaba duhagaze muri iki giterane. Tuzamura ibiganza duhereza Imana icubahiro. Bwana sifiwe. Yavuze ko n'ubundi amashimwe cyangwa se cyatumye bategura kino giterane ari gushima Imana yabakirije umuyobozi Generale Charles Sematama wari umaze iminsi arwaye. Avuga ko bashima Imana yabarinze cyangwa se yamurinze mu nzira yaciyemo aja kwivuza, ndetse Imana ikabasha kumuheza no gukira akongera akagaruka amahoro. Cya kabiri, turashima Imana yarinze umuyobozi wacu turi kumwe. Yaragwaye kandi ingwara ayimarana igihe kirekire kuva tukiriyo mu ishamba. Imana iramurinda muri ivyo bihe byo kugwara kugeza igihe yamuciriye inzira aja kuvugwa. Ndumwe mu bari bayoboye abasirikari bamuherekeje tumujana ku bitaro. Mu by'ukuri ntabwo byari byoroshe kugira ngo ujane n'umuyobozi muri urwego mugere aho musezerana, agende wenyine nta n'umusirikari afite, yitwaze inkoni yarasanzwe agoswe n'ingabo. Byari biteye ubwoba. Ku giti cyanje nk'umuntu wari uyoboye izo ngabo, byarangoye ngira impagarara mu mutima, ntabona uko nababwira, kibaza ikiri bube kakibura. Ariko nashimishijwe na message yampaye amaze kuva aho ashobora kugirira akaga, arambwira ngo twasohoye amahoro. Umutima wanje uranezerwa, n'ubu umutima wanje uranezerewe. Kandi nico gihe jewe umutima wanje wakize, ndavuga ngo azakira ubwo Imana imucishe muri iriya nzira agahubuka aho avurirwa amahoro. Ndavuga ngo n'iriya ngwara azayirokoka. Bwana sifiwe. Aravurwa arakira, igihe cyo kugaruka kiraba. N'ubundi ndumwe mu bayobozi bayoboye ingabo zagiye kumuteka, twaciye hakomeye hagoye, kimwe nuko nabo baciye hakomeye hagoye, bavuye hasi ku muhanda bari kurwana kugeza igahororo. Ariko n'ubundi intambara ntabwo yarangiriye aho. Tugeze muri Ruhuha turi kuza, n'ubundi twahuye n'intambara turayirwana, Imana irayidutsindira, turaza turongera kandi tugera mu Minembwe turi kumwe nawe, tumerewe neza twishimye. Bwana sifiwe. Imana yakoze ibyo byose ihabwa icubahiro. Yakomeje n'ubundi ashimira Colonel Kakufe kuba yaremeye kumuherekeza, ndetse ashimira n'ubuyobozi bwiwe bwo hejuru bwemeye kohereza Colonel Kakufe akabasha kuzamukana
na General de Brigade Charles Sematama bakabasha gufungura inzira ubwo yavuze ko batangiye kurwana ku mushasha cyangwa se kwibarabara aho niza Kamanyora bakarwana kugeza babashe kurenga mu misozi miremire y'Imurenge ndetse naho gusa tabwi mu Rwanda hagariye aho ngaho nubwo bageze muri buhanaho bongeye kwahurira n'umwanzi bararwana umva uko yakomeje abisobanura. Nanone mpamagare Colonel Gakufe nawe atambuke aze hano, sinzi gitu impamvu yasigaye yicaye kandi nawe wa munsi twari turi kumwe nawe natambuke, nibatambuke hano imbere, nibatambuke hano imbere. Bwana sifiwe. Sierra Golfe nawe naze Rafael nawe twari kumwe muri cya gitondo kibi cyo ku itariki ya 19 ukwezi kwa kabiri, nawe twari turi kumwe. Uyu mugabo impamvu muhagurukije iwe n'ubuyobozi iriya hirya bahisemo neza guhereza generale ingabo kugira ngo zibashe kumuherekeza zizamugeze hano iwacu. Ndashimira Imana kubw'uyu mugabo, ubuyobozi bwahisemo bukamuha ingabo kugira ngo baduherekereze umuyobozi. Wagize neza muvandimwe, warakoze cyane, Imana mu ijuru iguhereza umugisha. Bwana sifiwe. Andi makuru n'ubundi dukomeje kubagezaho nuko muri Minembwe ubu nyine umutekano ukomeje kuba wose, abantu bameze neza rwose, abacukora ubucuruzi barabucuruza ntaco bikanga, abahinzi barahinga neza, n'aborozi nabo ubunyoke barakora ubworozi nubwo hari ibice bimwe na bimwe zitaratangira kugeramo, kibice cyane cyane twavuga inkubunye zimaze gusubiramo ni ibice by'amarango yose za Kivumu, inka zirahari, za Munyi, Masha, aho hose hari ibiraro by'inka, ugakomeza ukagera zo kwirumba hari ibiraro by'inka, Kabingo yose irimo inka, za Nyamiringa inka zimaze kuhagera hose, za Muriza yose inka zirimo, Gakenke mu bice bitandukanye, winjira za Mukoko Gaturiro ubu inka ziriyo, ndetse uzamuka ko za Nyaruhinga n'ubundi naho inka ziriho, Mikenke nayo inka zamaze kwisubiramo, ndetse n'abaturage bamwe na bamwe bamaze gutaha, ndetse n'ibikorwa by'ishuri byaratangiye nabyo kuko tubikesha n'ubundi abayobozi bari muri kano gace, ndetse ubu nyine n'inka zikaba zikomeje ubu nyine kugenda, inka zimwe ubu nyine zikaba zazibasha kwirirwa mu marunde. Ibi bikaba ari ibintu bisha aho byabimenyerewe ko marunde tanka yari kikandagiramo, ndetse n'abantu mu minsi ishize byari bigoye ko umuntu yabasha kugera muri marunde nakivogerwa nayo inka ziyirimo. Reka n'ubundi dukomereze umuco hagati naho bameze neza, Kamombo ugakomeza Mikarati bameze neza, za Kabara bameze neza, ugakomeza za Bijombo, iyo ni Ndondo yo hagati nabo baraho nyine bameze neza, n'umutekano ni mwiza. Nyuma yaho gusa abasirikare b'u Burundi mu minsi ishize bari bafashe abagabo bamwe na bamwe barabakubita barababaza, ariko nyuma n'ubundi aba bagabo baza kurekurwa. Kuko tubikesha abaturage batuye muri kano gace bavuga ko abasirikare b'u Burundi bari babakubise babaziza ko ari bo bashobora kuba bagize uruhare mu kwica umusirikare cyangwa se kurasa umusirikare umwe wa FARDC wari muri kano gace ka Bijombo ubwo yagiye kuvoma ageze ku ruzi araswa n'abantu batazwi. Nyuma bituma abasirikare b'u Burundi baza mu muhana babasha gufata abagabo b'Abanyamurenge bagera kuri 5 babakorera iyicarubozo, ariko nyuma bamaze gukora anketi baza gusanga ko abagabo barengana, baza kubarekura, gusa babarekuye ariko babakoreye iyicarubozo bababaye cyane. Ariko amahoro ni yose mu bindi bice bigiye bitandukana bigize iyi Bijombo. Gusa haravugwa n'ubundi amakuru y'umugabo wishwe n'abazalendo ubwo bamufashe aragiye bakamujana bakamugeza mu nkambi ziri mu Bijombo. Nyuma y'umwanya mutoya gusa nta kindi bamukoreye, baje kumwica ahasiga ubuzima. Uyu mugabo akaba ari uwo mu Kagogo avuka mu muryango w'Abasaba. Andi makuru nuko za Rurambo ubu bafite amahoro
mu minsi ishize twababwiye ko hari ubwoba bwinshi cyane abazalendo barakomeje kuvuga ko biteguye kugaba ibitero muri kano gace ka za Rurambo ndetse baranabigerageje baza kuhatakariza generali wabo Rukumeta nyuma amaze gupfusha generali bacitse intege ibasubira n'ubundi kugaba ibitero muri kano gace akaba ari yose aborozi bararagira ko bisanzwe abahinzi barahinga ndetse n'abaturage mu mihana bafite amahoro bitandukanye no mu minsi ishize ndetse natwe irwaneho ikora muri kano gace ikomeje kwagura ibirindiro tukaba tubashimiye kuba mwemeye kubana natwe mu mwanya wacu w'amakuru nimba utarakora subscribe twagusaba kuba wayikora naho gutaha mwari kumwe na Master Fred.